Image Powdum being with Simbahan, but there are no several Kurumjari. Nasi Maruba Powder, Kanglen Kang Singbagi Thorum, Mapum Kat, Mantona Cray. Drama to Shiva Pineapple Festival, Pineapple Queen Contest, Pangtok Matunda, Russian Cray. Loidana, Impal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Ki Silver Jubilee Thorum Pangtok Cray. Mapung Pau, Lobby the Sea. Numit mapani sumna satrakpa rat jatra kumai gilusinba purna jatra kanglen gi kang singbagi thorom ngasi pak sana pangthok na kre manipuri oina mapung oiba thorom sana konungi Sri Sri Govindaji iskon amadi Bijoy Govinda da pangthokki konungi kang sindringai da ningthau laisem sana sa awna Sri Sri Jagannath Mayamba Balbhadra amadi Subhadra gi maphamda hailei katpaga loinana lamdam asi santi leiba amadi sakhotpa lamdam ama purok na bugi damak thoni jaki Kang Singbagi Thoramasi, Manipuri Mapum Kat, Supangtok Naki, Loinana, Kaksing the Su, Lekai Mandap Singi Kang Sing Stingduna, Ira Tony Zapagalonana, Pangtok Naki. Amurunda Thasiki Tang, Tramarida, Moredagi, Myanmargi, Tumuda, Laiba, Iskon Mandirda, Kang, Singkiba do Ngasi, Amuk, Tumudagi, Iskon Amadi, Lighting a Sibu Satpa, Bhakta Kayana, Tamugi Town, Manunda, Singlaba Matung, Indo Myanmar Friendship Breeze, Mayada Laiba, Myanmargi Immigration Office Power, Singlaba Matunda, Moregi, Iskon Amadi, Gorkha Samas, Ani, Loinana, Lighting a Sibu Satpa, Bhakta Kayana, Amuk, More, Lomda Kang, Adu, Singla Cray. Manipurda Hosik Oiba Watok Sing Maroina, Manipur University VC Lakto, Border Pillar Marpuma Toigi, Amadi, Naga Framework Agreement Matang Ngasi, Congress Natana, Ate Dolpunaki Oiba Mipama Pangtok Kanakre, Mukhematrigi Office Secretary Ngasi, Yupung Taraki Pangtokiba, Mipamadura, Congress Natana, Ate Dolpunamak Sarugyaki Hairi, Pung Marisuna Pangtokiba, Dol Punamaki Mipamna, Border Pillar Marpuma Toga, Mari Lenana, Dolpunaki Mihut Amam Yawa, Committee Semba, Haibiyauna, whatever home Loki. London Thasi Kunmarida, Kendrick Survey of India, External Affairs Remedy, Home Mantralay, Mihut Sing Yawa, Timama Impala, Tunglabaga Londona, Tang Kunmanga, Border Pillar Marfumato, Puna Yangshin Basatpa, Manipur University VC Watoki Matanga, MU Eki Makada, Pro VCM Hapa, Fact Finding Committee na, Tizilingai Manung, VC Pande, Sutita Tamba, Class Sataba Yanaba, Kongzang Handonaba, Kangan Bayauna, Bahar Sarkar Amadi, NSCNIM Framework Agreement, Tadarka Lerbadi, Assembly Akanaba Mifam Pamduna, Kanaba Haiba Warasing Yauki. Nasi Dolpuno Kim Mifam Aduda, BJP, NPP, LJP, MPP, NEIDP, AAP, Shiv Sena, Trinamool, RSP, CPI, CPIM, JDS, JDU, NCP, MMDF, AIPF, AP, F Amadi, Manipur People's Council gi mihut sing sarugyaki. Ngasi gi mifam aduda party sing maike dagi network thinjiliba sisu handokna basu taksin ki hairi. North Eastern Council NEC gi sentang makhada Development Organization Committee andro kendra na sinduna. Saliba tha July gi tang 30 tagi andro kendra gi Thambalu market satrakiba drama thoisiba Pineapple Festival come sellers and buyers meet come youth festival ngasi. Miss Pineapple Queen Contest Pangtok Matung Losin Cray. Thoramduda, Andro Kendra MLA Suwariba, Minister T.S. Sam Kumana Toba Mitung, Manipur Pollution Control Board Ki Chairman Radhakishona Tormapu Evoluinana, MLA Singh L. Susindro, Lukhoi Pineapple Festival Organizing Committee Patron Member Ani, P. Sarachandra Amadi, T.H. Babita, Horticulture Director K. Kibzena, Akadama Mitung Singh Waike. Festival Asida Punna Stall
Chaniga Tratet Hanki, Highway Stall Sing, a Sigi Manunda, Kihom Yon Bestol, Samag Humpuga Humdoi, Amadi, a Tete Polom Yon Bestol, Yankay Mari Yauri. Tharungi Atoba Mitungi Warol Pirduna, Minister T. Shankwan Haikibada, Manipura Putoliva Kihom, Metric Ton, Amam Numit Kuringi, ANH Aurora Company, Lergani, Haina Lengakta, Aiba Serol Piraklay. Company Singna Manipuri Potok de Potok Sing, Lerk Pasina, Potok Potokdiva, Lomi Singi, Sel Tungi Pim Pagalagani Haiki. Minister Tharungi Kudong Savalorga, Manipuri issue Singi, Matanga Sun Haiki. Hauzik Mayok Nariba, Manipur University issue si, Lengang Haksin Lawi, issue si Atubada, Solution Prognavan Honori, Atubada Tangtaba, Fium the Laklagani. Amrumda, Manipur use Sunglaga Mapanda, Yonamagi Tarangi Mayokta. Miam the Kojang Sanksi Libisida, Langana, Manipur Miam sentiment Kang Tabak Togani. Aduga, Street Bander gi, Watok Singsu, Roshinava Amadi, Mapam Zaba Pin of Kan Honori, Habiga Loinana. Andro Kenda the Leba, Lerek Sing, Ningol Sako Yodringada, Black Topping Togani Hinasu, Minister Tajab Piki. Samunda Kyoji with the hair, Bulwaka, the leader, Party of Akenzinga. We had the Padam Sapasian Saban Wede, Madhu Opena. Mamantu on the company aeroplane, I would care on the aeroplane Purada, Marine, a quick getting gather, market carriage of the London City, the house Anama, why did he have a Pusian Yautraba, Amati, Orlando of Commissary, and the 6 similar Panama, Satan, as over Rama, Logani. Andakta UCM Amadi Amukona Jun Try Panda Pangtokiva, the Great June Uprising and the Unity Data, Saruk Yaduna, Dan Tokyo Musing, the certificate Yatopaki Tramama Nasi, Amukogi Officer Pangtokre. Tramaduda UCM President Sunil Karam the Pangtokiva. Pivana Haksang the Maninga Lake, Ina Mukiagi Pusik and Bungami Haiba, sense of nationalism Wakalonda, Kapaki Tramasi, Pangtopani Haiki. Impal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited in Katkibagi Sahi Kunma Surupagi Silver Jubilee Celebration Gasi. Society as Sindura, Manipur State Film Development Society Auditorium da Manipur Legislative Assembly Speaker Y. Khamsana to the meeting with Pangtokre. From to the Institute of Cooperative Management Lampelgi Director Dr. N. Ranjanana Akhanaba Mitung Amadi. Modern College Impal Iski, retired lecturer T. Gojendrana Thormapu Waike. Trongi Atobi Mitungi Warol Pirduna Speaker Y. Khamsana. Ashiguma Finance Cooperative Asina. Rationalized Bank the Yovangam Dava area the labor Prasinda, Kanaba Kaya Piva, Namlapaki the Tagat Perfundo K. Nationalized banks in Sidagi, loan Pangwasi, interpreters in Sinam Awamway. High the sector Sida, Kuyi, in Park Asta, Ashoba Daitama Lobidra, local Isume of Zikangaga, local interpreter, improved Tamalamba, even Kuyi Singamedica, Holga Logabum, then Ponabazar, then Bisenwood district covered over there. Duga Galazar unit of Hane, Zik Lakadriba, Sahida, Manipurba, covered over Masano. Manipur Liquor Provision Amendment Bill passed over Yaroi. Use Sungbada license Viva Yaroi. Haina, Ngarang Kada Kaksing district na Hyanglam Gitongan Tunganba, Nishaban Ima Ibel Singa, Kusam Natuna Mairagi Kongsat Satkre. Hialam Lai Pangan Bidaki Ho Duna, Wagai Lamkai Power Ima Ibel Singna, Kutamaira Paidun Satkiva, Narangi Mera Kongset Aduda, Ima Ibel Singna, Yu Sumba, Mida license Viva Yaroi, Haiba, Kolauka Lauki. Maira Kongset Aduda, Aduga Mari Lenana, Kada Kaksing District Secretary, Kwajam Ranibalana, Pongo Kivada, Hadak Manipur Langagna, Manipur Liquor Prohibition Amendment Bill passed Taunaba, Assembly the Pukalakpa Wapamasi, Labak Tivani, Manipurgi Mera, Pibi Singbu, Ikai, Kunabi Devani, Gomena, Tangilaki Kongtang, Si, Handok Piu, Gomenki Kongtang, Handok Triba Power, Kadamadi, Manipurgi Mera, Pibi Singna, Kongjang, Sangsingani, Masida, Mahiro Sing Gi, Lup Sing Yauna, Labak Mayamsu, Mateng Pangbu, Haiki. How loud the na, Sarkagi, Mayok, the Sangjali, Kongsangida. Koigi imai ben amadi chatra sangstan topa kaino punamangna matiang pangbiu ngasi khoina chachari ba maira release hayengsu hangchisu akhoi manipur sarkar gi mayok ta changsan gini akhoi hanba leiroi aduga akhoi na ngasi chachari ba khoigi laujari ba kholau si sarkar na tabiraga maira paibi imai ben mayam punamaki aningba pamba se gi mayok ta leibiganu
Kanglipak Student Association Thadrok Patserolda Manipur University ki VC AP Pande VC Phamdagi resign tawgaloina voluntary retirement logadabani Serol sina makha taduna VC Pande bulakto haina musu muta amadi musana khojang sangsilakpa numit yankhai go humdoi ni surak bagaloina khojang asibu Manipur lariba mairoi lup sing civil society organization sing club maira paibi amadi miyam na humna sawadarakna lamdam asigi apunba miyam ge wa chou ihoma oreklaba phawda karisu leitaba VC ngasi phawwa lauthoktuna leiri masina maram oiduna ngasidi Manipur University ki makhada affiliate or college sing da tamliba amadi 6th semester ki exam thakraba mahiro kya gi tungi career mang ba horoklaba phawwa asida BCSC kankituna thamli waja ama oibegi magun yaudraba ga loinana mahaki angang masa taba nature management haitaba loinana mapung phadaba administration amadi kusira sida niyam gi wamara thabak kyam tawsilubada natana atopa maram kyam na orekliba MU gi irang asida asum pham konduna leibagi mahutta BCna Manipur miyam gi puningi hul khangna phamdagi resign tawbaga loinana voluntary retirement lawduna waja gi sinphamdagi lapthokkibana mahaki hena lemjeningai oigeni haina serolosina makha tarakli Kaksing sungaga lekai da leiba lerak achauba pareng amasung yosungbam pareng anina punna senduna 4th annual literary meet cum felicitation program ngasi nukthil pung amarom tabada yosungbam pareng da leiba naurem bhorot singi yumda pangthokre pareng anisida leiba angang singna makhal mathel kya gi activities sing utpana ngasi thoromgi mapung oiba saktam oikhi thoromduda Kaksing municipal council chairperson naurem Sanjit Kumar na athoiba mithung Grace Goddess Academy ki principal KSS Chawba amadi Oja Chawbana akhanba mithung sing oibaga loinana KS Surchandra amadi KSS Joykumar anina president member sing oina daista phamki Kaksingna North East ki marungda khwaidagi lunan city oirpada nungaiba phongdok loduna athoiba mithung oikiba Narem Sanjay Kumar da asamba kodol poching tamki Manipur University na loba BEd exam da Lisingani sumna tara treta gold medal lorkraba kaithel macha parengdagi Naurem Suraj gi mafam dasu khudol wot piduna hena aphaba oraknaba puning thawatki Bishnupur jila da CRP sigi dhara chamga tarap nifu mari gi makhada tha sigi tra te tagi hona athingba thamkiba adugi matung Imphal East jila da su district magistrate nangasi pung ayuk pung taruk tagi CRP sigi dhara chamga nifu mari gi makhada athingba thamkhre athingba thamligai manungda miyoi manga phana tinba yadaba mi siba yaba khusu kholai sing puba yadaba ni singba yauri Manipur gi law and order ga mari leinana district magistrate na hairi hukum asi thoktuna ngase pung taruk tagi hawraga athingba si thamkibani hairi MJU ki trust ama oiriba Paumi Welfare Foundation na miyoi tarukta medical assistant pinaba ayaba pikre ngasi press club ta medical board ki mifam ama pangthoktuna ngasi dagi hauna Paumi taruk Isel Express ki CH Netrojita lupa lising humdra manga Liklam gi editor Rajenda lupa lising yangkai PTI gi PH Santos ta lupa lising yangkai MJU gi hanagi president iho gi editor oramba AK Sanatonda lupa lising humdra manga ISTB gi Jit Ningombang gi loina bida lupa lising humudra Naharol Thodang Pause gi reporter magazine ki masanupi liklai da lupa lising tara punna lak ahumga lising kuntra pi bahani yanakre ngasi phamkiba medical board ki mifamda RIMS ki director Dr. Santa Jenims ki MM na tharakba assistant professor Dr. Loken Chan Sij hospital ki managing director Dr. Pauline amadi Dr. Jugindro su saruk yakhe Isang sila naraga matang ita izadana investigation tawna legadoba mi adik kudakti operation tawraga hadiba anaba mi amasung madudagi paisagi expenditure changiba atopa mana cancer gumba atopa anaba khadi yauri makoi sina jum dak chagro masigi category nisagi mainaidan lehuraba mabu awaba taraba magi support topa mamu treatment tawbagi ayamba expenditure jo kuina kupna nainaraga siling khara da kun thamaga kun paisa khara lepe Letpau Haukip Minister IFCD Youth Affairs and Sports TS Radhesa Minister Education Labor and Employment amasung P Sirchandra Government Ship with Ahumbu Hana Lariba Government ki spokesperson singi mathakta nauna spokesperson sing oina haple haina Ningthaujam Geoffrey Special Secretary Cabinet Government of Manipur gi Serolmana khangalakli Kaksing Bazar Laiba Irabot Park Asibu parking Ohenabagi Tokiba Kaksing Municipal Council gi order amagi matangda
पार्क असिबु मेंटेन तौरिबा जनता इराबोट निंगसिंग लूप की प्रेसिडेंट KSS सुरजिना इराबोट पार्क असि पार्क ओइना लेहनबिनबा ऑथोरिटी सिंगी पुनिंग चिंसिलकले सी पार्क से पार्क ओइना थमसी एवरी चाखुलबा सिटी खुदिमक्ता मादगी मार्केट एरिया दा इवन लोकेलिटी दा हाइरिबा ग्रीनरी स्पेस थंबा से होजि खोंगिबा कोई क्लाइमेट चेंज याम खलुरगदी मसियामना तंगाई फदबा हाइतारे अदुना यारगदी मस्तेसिदा कोई मसिना काउंसिल मदुगी करिगुंबा मोगी वखन कितंग खंधाउदबदी थोपो ओइबो ओरमसु याय अदुना पार्क की सिग्निफिकेंसी खनबिरी हारगा मफमसिदा फजबा तरु तनाफम थमसे अबिगा पिलने कोने थमजनिंगिसे अवांग नोंपोक की ख्वाइदगी नानबा शहर अमगी मना फंखरबा कक्सिंग बाजार फाउन सेलिबा सेंगमाई तुरली मथक्ता थालिबा थोंगी फिबम कक्सिंग बाजार के यामना मरु ओरिबा सुगनु बर्मा रोड सिदासु मियाम के लानफम ओरिबा कक्सिंग बाजार मक्तद लेबा इराबोट पार्क का थंगनबा कक्सिंग ब्रिज कक्सिंग बाजार की थोंग असी हौजिक हौजिक लेरिबा फिबम से मियाम येंबियो कक्सिंग सिटी असिमक हौजिक हौजिक चलिबा साही सिदा ख्वाइदगी हेना लु नानबा सिटी अमनि हैना चौथुकचबगी मिकुप सिदा अखोइना लानारिबा थोंग सिगी फुटपाथ सिंग असी हौजिक यामना कंजेशन फतबा फिबम अमदा लेरकपसे ngasi ngarangdagi natre asuki matik kuina hariba फिबम सिदा सुमाइना दुमा तादुना लेरे अखोइगी लमदम सिदा लेरिबा स्टेक होल्डर्स सिंगना हरिबा थोंगी फिबम असिबु सेमजन साजनदना ख्वाइदगी हेना लु हेलबा सिटी असिदा मसक हेना थोन बिबगी तंगाई फदबदु लेट्रिब्रा हाबसी माइकै खुदिमक्तगी यामना मरुइबा वाफम अमोइना हंगनरगलिबा वाफमनी UPA की चेयरपर्सन अमसुंग हानी कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी ना नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ता डायरेक्ट अटैक तौखरे BJP लेंगाक्तगी सेक्शन अब माकी पार्टी दा सेक्शन वाट थमखी ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोखिबा कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मीटिंग दा सोनिया गांधी ना वांगांगबदा हाइखिबदा खुदोंग थिंगाई ओरबा लेबाक लेंगाक असिदगी म्याम बुकनगदबनी लिसिंग अनिगा सुना त्रांपन पांगथोकदबा मिखल की माओइना अलायंस अमा सेमलबा याय कांग्रेस की लुसिंग बसिंग सचिन पायलट शक्ति सिंह गोहिल अमसुंग रामेश सेनिथलाना हाइकिबदा कांग्रेस पार्टी ना अलायंस अदुगी सेंटर ओइगनी अलायंस की मतंग दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लौमगी रैली अमद वांगांग बदा करेम नदुन वांगांग बलैखरे प्राइम मिनिस्टर मोदी ना अलायंस असि राजनीति की दल अमखक्त नते मसिदी चोचोट लावनी मसिना बीजेपी की इलेक्शन सिंबल थंबाल फजन सालहलगनी हाइख्रबनी कांग्रेस की प्रेसिडेंट राहुल गांधी नसु मोदी गवर्नमेंट बु हुंदुना गांखरे हाइरे राजस्थान की अलवर सनदलोन बनी है सिंगबा अनिसुब मियोय अमसु मियामना फुबर सिरे थौदोक अदुगा मरी लेना पुलिसना मियोय अहुम फाखरे लॉ स्टेट लॉ मेकर ज्ञान देव अहुजा नदी मियोय अदु मियामना फुबरगी सिब नते पुलिस कस्टडी दा सिबने हाइखी अकबर खान अमसु माकी ममानबा अमना नकनबा खुंदगी सलनी पुदुना लाकदा मियामना मखोयदा अटैक चथगिबनी मियोय अनि अदु हरियाणा दगिनी हाइरी लारावंदी विलेज दा मखोय अनिबु मियामना मिनुंगसी यावदना फुखिबनी हाइरी पब्लिक अफेयर्स सेंटर PSC ना थादरोकपा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स लिसिंगनी सुना ट्राइम्पान हाइकिबदा लेबाक असिदा केरला ना बेस्ट गवर्न स्टेट ओइरे लिसिंगनी सुना ट्राटुक केरला ना थंगना बेस्ट गवर्न स्टेट ओरेक्ली पब्लिक अफेयर्स सेंटर PSC असि लिसिंग नमगे समापन मौद्रा मरीदा सकनारबा इंडियन इकोनॉमिक्स अमसुंग स्कॉलर लेट सैमुअल पॉल ना लिंखतखिबनी लिसिंग अनि सुना ट्राटुक PAI असि लाउथोकपा हौरखिबनी केरला की मतुंग दा लैरिबा अचौब स्टेट सिंगी ओइबदा तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटका अमसुंग गुजरात लैरी अदुगा मध्य प्रदेश झारखंड अमसुंग बिहार ख्वाइदगी मतुंग दा लैरी मिसिंग क्रोर अनि यौदबा अपिक स्टेट सिंगदना हिमाचल प्रदेश ना अहानबदा अदुगा गोवा मिजोराम अमसुंग सिक्किम ना मतुंग इली नागालैंड मणिपुर अमसुंग मेघालय ना ममैदा लैरी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमोना पिजरी कांगलेन की कांग सिंबगी थौरम मफम क्या पांगथोकनखरे ड्रामाथोइसिबा पाइनएपल फेस्टिवल पाइनएपल क्वीन कंटेस्ट पांगथोकलबा मतुंगदा लोइसिनखरे लोइनना इम्फाल फाइनेंस कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की सिल्वर जुबिली थौरम पांगथोकरे ngasigiदी पाउदम सन्दोकजबा matang asida लोइजरे म्याम अमुक हना